Ampun, tak kira tahu ngijung berbutut panggung tekak seri. Ampun, kapra mung kude oh ring gili iyang tak nangko mek berkutut panggung. tut panggung ngobu manuk manuk keteran mawar Ngapote. mun arwa elabeng ambuh pegel kok lah sesa terus epon Kak Dinto sebedin terus lagi karena bekto Kak Dinto ampun cukup maling Malam. anu malam enggak tahu ya tak usah share akhir aja tuh Ria Mahmud Gong lagong juga Mahmud kalaban Dayat kalau dinto sesapisan ki Gong lagong tak ketinggalan Matrawi sarang syairi Kak Dinto sesapisan tak sabinian lu syairi tanya lagi ya udah mas syairi Ini saya. tahu sabinian ya Cisugi toron Mas Adi maju ya dua sadia lambek buat nak kanca sadia musuh langsung ke sapu angin desa turun na sapu angin dua lambek buat nak bareng sadia musuh Nak musuhan. ada jauh tanya apa boleh kak gila Cisugi lek macam bir cia jana cia Enjak tak musuh. iya mau tak ngetu masa di ngetu sapang kok ngetu renggili mai pelpal kadeng kok ngetu putri narukun karyawan rukun pamili lah mare gila Sukses. sukses panang tengah apa lek ah iya panang tengah cuk mandedek palem masjid mandedek bebini kok semandedek cara jeria Masa dimulai berenggak busara. Mulai berenggak ya cil. buat na ambu ya tak kabar ingat saya ngata ambu ya kabar ngongkura lu buat na ambu ya pak apa ya pak ambu Mak buat pas ngacopok ra. iya njok mon ambu todus saya masuk mon pak ambu jaring pak ambu mik disaki kencang masuk boleh jari ya merah mon ambu ya jangan mana ambu todus saya masuk mik kabuto boleh mon pak ambu nyaman masuk Ada orang mampu, ada si mampu ya. istirahat Ayo. berarti buat lagi jadi lagi Ragu-ragu. ki andi tujuan masuk boleh kian apa lah kecil masuk nanti masuk boleh pak Marah dia turun bermar ya Benar untuk saya bangku enggak? wetanan lo mampak epon tak ibu benjung aneh kok sairi bila Mahmud kok bendayat sesabisan matrawi ben sairi aneko juga sesabisan ongke kaputra Madura apa sarwa pon alongku sakalangkong palongku na aji busara ugana tade pade aneko padenge joki sugi pulang
Segantang sairimu saja kon pada kapan panang tengah adik kok ada kabudi bagus angkule pada natang tengah ayana sultan kok nikok jisahna pada ngirim aja juluk nikok sekalen cenggo bukti nanti lebur bandeng lain kabulati kacorak korang senang kok kabulati kakorak korang senang ande korang sono panang tengah kini kok make mana pandodo pandodo ada datang tengah turis putra tajungan mon senang tekeni ko putri anggora ko aniko melembula putri tajungan ben putri anggora asrawi toron mas adi ongke ika parlo niko eka parlo mojipto niko aja mangi juga aniko apel jailani ben Bosir aspan aniko bede aspan nape pole sanip bolong ban bula niko bolong ban bula sanip dengan ponang dan bunga nama ada pada denjo ada pada ani kok mak polong ban bula polong ban bula bawa nama yang rembi parah muka telok lah apa muka telok muka telok kalau ada yang lain babolong kagapi pada na belentu mabuk ria babolong kapi dah babolong ya dari saleber kok saya melesai kumprang ya raja dia ingat silat tu jidah lan hah dan dari daja ya mat trawi monyai buah nyatos gelu lah juga niko sairi Mahmud nape boleh dayat kini kok sapasang pada habisan pada habisan muntai pal-pal cara jeri ya ruara apa pandi mak nyari inger jira pakil gawana marah ka matrawi Pakil. male nga mo na inga iya mare coba nasi punya olen aja jira pak tera
Ya nek Iya mak dadi pakendengan mata apele kalebun. berma yan. Ada tak bisa ngalamek dari kok Mas Adi. Arah apa? Tak tahu ki ya. Cara dia marah lewat cerna. Iya marah. Mon nai rukun pamili ada care tanah paman ria atau luwi dari ratin. Lah, sip. Engkau magi mek pera. Maki mek ada asin tutup dek temur. Cari ngagem musuh buat. Iya. Hari norok cima sodi, ada norok luar lah. Jadi ya. Engkau naro kalibun nalwi saja. Kalau nalwi rukun karya berarti pak nah. Iya, ngocak tibi benih kau lagi, ngocak tibi rukun karya. Parleka geli dah putri tajungan Jesugi norok rukun karya. Bola nale monorok kalebun alwi rogon karya mon pas norok rogon monorok rogon pamili kan pagun putri pamili kan pagun rogon pamili blas yo yon berem aja Ay, pa jelas sekali kan. Marah sekema Andrea sapaan. baju aboy kan tanda apa lo mun Jesugi Hain to. Mahmud Dayat ya. Patrawi Sairi. Susi Taremeong bukan anak. Mun anika ngejunga apa engkau? Iya. angling Mare, buru oke. Biasa oke. semare sapa ngejung je beni bo nah Maksud tuh oleh nasote kan oleh macam-macam wah. Layak marang ngejung buat nak. bos sing ngatur apa bo nah mon labo nah sing ngatur ya jas Mau nekenteng kau buat nak kira pasrah. Kenteng kau lagi kencok bojor ini kata samangken. mek berak jeng Sip. mancing Wah, sorak. Yo, ayo, labon. Wah, berma. mon bo nah mon din aja aca ada putri na rukun karya mo sowon bo nah Mun anika ada macam bir putri tajungan Tretan Mahmud Laban Dayat Matrawi Laban Sairi Laban Sairi nikah sesapisan syairi ben matrawi Mahmud Bendaya Anika pada sapisan Sanonto pon alam palam eka niat lambak mulan acan cipon eka puli sasapisan dengan kepareng ataretan Mon arwah badaka Mahmud Dayat juga arwah matrawi kak sairi Kon ajar jajan aneka umi airon juga nyonya Ernale Gila wagi arwah tantana maida Ruang wasna bana erna niko mamana Sultan mamana Agnes aneko tak katikena Abisa nangireng apa kono rokon Pada cek ngangkep pisan ngangkep reng
sairi Mahmud Niko Dayat Don Epase Bundana Ronald Niko Bundana Safik Tanya tinggalan Bundana Alvin Niko pun pada ngirim pada Eko Cak Putri Tajungan le Putri Tajungan Aniko buka lepun Ika Mas Esosol Putri Narokon Family Rukun family Mun anika tanto neka Mahmud Nape pole kak dayat Putri Kak Sepudi saeri juga matrawi Lila Mahmud le Laban daya Aneka maksasa bisa Sesa pisan Pon along apolong Aresa nonton pon ajar jajar jajar Yes nayatun le Putri Narokon Family Tiga Sesa Bunda pisan Kaisi pada rokon Ruang Bunda Alvin Bila kak dayat mata Iman Santoso Kerwak Matrawi Cukan syairi Arak kecung pada ban kecung lauk lai Nikok Mahmud Cukan Dayat Cukan Dayat Aneko pada Putri Narokon Karya Bundana Arsil Bundana Albis Bundana Sofi Mama Nur Sofia Bundana Verdi Airon Kerwak Irmawan Tak ketinggalan Aniko kirape Ring segen Kerwak sairi tak nangge rukun family Kerwak nangge rukun karya Sama Salung to alung bolong Wah alung bolong Kader Rama Irsun Ayana Sultan Go Mun Anika Putri Narukan Bundana Arsil Bundana Alvis Bundana Sofi Mun Anika Mamana Nur Sofia
lui dumun ruak bede ayana Citra Bella roa aspang seko mangkel Keniko ateng juga tolak Nape boleh dilayanan Citra Anong bolong sakare pusing Salong tokon pada kasih
Nape pole ayah nasi kembang